Novena to Padre Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of Contrition. O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all because I offended Thee, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Opening Prayer to Padre Pio. Dear Padre Pio, for 50 years your body bore the wounds of Christ, and you suffered willingly as a victim for others. You never took off the crown of thorns, yet always had time to talk, to listen, and to pray. Intercede for me now, for you once said, as the pearls are held together by a thread, thus the virtues are held together by charity. As the pearls fall when the thread breaks, thus virtues are lost if charity diminishes. Amen. Prayer to Saint Pio of Pietrelcina. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the Passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. O Jesus, full of grace and charity, victim for sinners, so impelled by your love for us that you will to die on the cross, I humbly entreat you to glorify in heaven and on earth your servant, Padre Pio of Pietrelcina, who generously participated in your sufferings, who loved you so much and labored so faithfully for the glory of your heavenly Father and for the good of souls. With confidence, I pray that you grant me, through his intercession, the grace of, which I ardently desire. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Second day. Saint Pio of Pietrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you've been able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that, with your help and with the help of all the heavenly kingdom, we will be able to find the strength to set sin aside and to persevere in our faith until the day of our death. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of." Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you." Behold, in your name, I ask the Father for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours. Padre Pio of Pietrelcina, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Mayap ayabak po. At yutana king Martis, ning Kadwang pulot apat ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin pagmasusyan tayo, ing kapiesta ning Birhen Dolorosa. Idawon tayo iting Santa Misa, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo, ding balang metong kaya katamo. Iabe tala naman karing panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilog ayato, asasawop at magmalasakit kaya katamo, kaniting pandemya. Antimurin ding sablang masakit at may apektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Para king Kadwang aldo Novena, Misa kang San Padre Pio, mag-sponsor kambeda ring karelang familia, the family of the late Jose and Consuelo Vitug. Para king special intention, dari magdaw na kapasalamatan kambeda ring karelang familia, Mr. and Mrs. Arnel and Gina Mendoza, Reynaldo Bansil, Ricardo Dizon and family, in honor of the Our Lady of Sorrow. Para king birthday blessing ng Rodolfo Duenas. Special intentions, Ricardo Bansil, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Maylene P. Cayabyab, Mauro Vitug, Amy Lingad, Ces Go, Mayla Dizon Pineda, Among Lodimer Mangune, Lina Cordoba. Para king malagwang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Agustin Nelson Vitug, Among Francisco Mendoza, Consuelo Mendoza, Amado, Carlos Malyari, Bernard Daniel Ikban, Kelvin Gintu, Linda Di Malanta, Susana San Agustin and family, Jose Beliesa Jr., Luis Chito Cardinal Tagle, Nicolette Ann Cordova, Renato Montemayor. Iabetala naman din kapatid tamong mayang unabie, lalong-lalo na di Avelina Alvarez, Emilio Lingad, Joseph Santiago, Jesus Luge, Honorio Fajardo, Discoro Wano, Maria Macadamia, Angelina Lugtu, J.D. Mendoza, Dr. Lindon Lisoy, Filipina Yap, Mercedita Cortez, Among Francisco Lansang, Among Larry Sarmiento, Among Herwin Bulawon, Archbishop Oscar Cruz, Orlando Aviado, Rosita Justiniani, Gonzalo, Remia, Vicente, Ana, Eustaquio, Liberata, Fernando, Hermelina, Florentina, Dieter, Raymond, Elijo Mendoza, Maricon Sungsung, Noel Pineda para king kayang 9th day, Cynthia Aquino, Pedro Atencio, at para karing hanggang kaladwa, king purgatorio, lalong-lalo na kalatang ala ng makakaganaka karela. Dios, que
Kilagyan naging paampuan ng anak, ang puan ng banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan medong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keko antimurin. Kapaday si Siyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang mesedya king Birhen Maria, ban maging indu ning magdu sa mong anak, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalolo. Ikang pinili ning Diyos para king kapahamakan at kaligtasan da ring dakal Kristo pakadulo. Kristo pakalolo. Ikang linilong king Birhen Maria, ban maging indu ning mangabos, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalolo. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katasan na king bilang angga. Amen. Manalangin tamo. Manalangin tamo. Ay paming mayupaya, birian mong ing malugmangin doon ng anak mo, minantabi at di name kaya kabang makabayubeya king krus. Pagkalub mo sana king ing Santa Iglesia mo, ing Santa Iglesia mo, mabiyasaya namang makiagum king pamaylas ng Kristo. Baya namang mga intulid midake king pangasubli ng mebye. Iriadwan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. King kekaban ning biena ketisulip. I Jesus, midawon niyang panalangin, at menigapuyang masikan, at menangis arapan na ning Diyos, ang makapagligtas kayo, king kamatayan. Pawuli ning migpakumbabay at meminto, pekiramdaman ning Diyos, bistaman, yoing anak ning Diyos. Mebisayang meminto, king kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, yo ing meging penibatan, ning alang-anggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ng lugod mong ekukupas. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. Ika, o Ginoo, ingka kong santungan, musay paintulot, ing miras kako, ing kamarinayan. Ikabos mo ko, uli ning kekang katuliran, pakiramdaman mo ko, malagwa ka, sa upan mo ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. Maging antikas sanang bato, akakong pisantungan, kutang matatag, akaku babiye kaligtasan. Ika ingkaku magluwalo, at kakong kambilan, ban mi paligayan kalagyo, alalayan mo ko't patnubayan. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. Iligtas mo ko, king inumang dangsilo, kako, uling ika, ingkakong santungan. Karing gamat mo, ipanibala ko, ing biye ko, ika ing miligtas kako, Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. Dapat kay kako manalig, o Ginoo, kakong sasabihan, ika ing Diyos ko,
Ingbiye ko at yu karinggamat mo, iligtas mo ko, karing kasalang ko, at karing lulupig kanako. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. O Ginoo, ingkayapan mo alang kapara, makasadiya para karetang ating takot keka. Ding sabla balura, ingkekang ganaka, akekang pagkalub, karetang manalig keka. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ning lugod mong ekukupas. Parang lang tayo po ngeni, mayap a balita. Mapalad ka, O nuan na Birhen Maria. Lipat ning kamete, pigtagumpen me ing korona, ning metong amartir, siping ng krus ning Ginoo. Hindi naman natili kaya kayo. At keka ang timurin, Pamipasya king maya pabalita agpangkang Juan. ligaya keka, O Ginoo. Makatalakad niya, lele na ning krus ng Yesus si Imana, ating babaeng kapatid ng Imana, Mariang asawa ng Cleopas, at Maria Magdalena. Panakit ng Yesus, kang Imana, at king pakamalan ng alagad, ang makatalakad ka rin. Nga ng Yesus, kang Imana, babae, o yan ang anak mo. At nga naking alagad na, o yan, iindu mo. At manibat na kanita, inampon na ning alagad, king pibale-bale na. Mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapuyan keka, O Kristo. Nganing aldo nga iti pagmasusyan tayo, ing nuan na Birhen Maria, ning Dolorosa. Actually, yung pagmasusyan tamo, ding pitunang lungkot Maria, the seven sorrows of Mary, no? The seven sorrows of Mary. No? Nung ko magkamali din seven sorrows of Mary, ilapin din ring mumuna anyang Jesus presentare king templo. During that presentation, ating metong propeta, yapin ni Simeon, no? At nanong sinabi ng Simeon, kang kinganak ang ponimana, ing anak ini nga na maging simbolo ng lasak at pangatalakad ting dakal king Israel. At ating metong atandos at tumarak king puso mo. Kaya pining mo muna ng tiling kalungkutan, Maria, itang mismong ula, at pigkalub na kayang ning meto nga propetang Simeon. Ating sundang o tandos o tumarak king puso mo. Ing kadwa, yapinitang anyang Jesus, ding Yose ampoy Maria, tinakas de papunta king Ehipto, uling pagnasaneng paten Herodes, no? Ating katlo,
yapintang pangawala at pangayakit ng Yesus king templo. Inyang likwana la ding kayang pengari. At inyang akit de nanong sinabi na iwari balong dapat at syuko king pibale-bale ng igpako. At Maria nga na intindihan sininop na king puso na. At kapat, inyang sagananeng Maria, anak ng mamusan niyang krus. No? Inyang sagananeng Maria, anak na mamusan niyang krus. At kalima, pangapako at pangamate ng Jesus, king krus. Pangapako at pangamate ng Jesus, king krus. Kanam, pining lapieta. Anyang ibabada ne, bangke ng Jesus, no? At pinilire king kandungan ng Maria. At kapito, pining pangalibing ng Jesus. No? Pag masusyan tayo iti, uling metong yang pamipatutu nung makananuya katapat Maria, anyang tangwana ni ing anghel, matupad ka na ako, antingging kas mong amano. At ining metupad, ding 7 kasakitan at dinanas ng Maria. 7 kasakitan na dinanas din kayang anak. 7 kasakitan na dinanas din kayang anak. Anong no, Maria, inantabayanane, inabayane, hanggang king kawakasan ning biye ng Jesus. No? Kaniting kapag masusyan, mito nga bagay pag nakarake katamo, pining kabaldugana ning sakit. Baliyo, ang sakit ang po yung ima, siyempre, no? Baliyo, inyang anak tamo, nung atatandanan nyo, patseme na sakit ka, nino'y mumuna mong pupuntalan. Ha? No kakikyak. Ha? Kang ima. Ha? Patseme sugat ka, ima. Mangulisak ka, ingulisak mo ima, o panuntunan mo yung ima. Patanging ima din natangyam, inulo na yung sakit mo, at saka na kinis, yung sugat mo, bala mo, mipasno ka. No? Patang malagnat ka, masakit kayat yan, no? Ninong sa singsingan mo, ima. Patsay inapis newari, ingat yan mo, inapis na kabuntok, no? Mikakalmanti ka. Mikakalmanti ka. Mipapasno ka. Mipapasno ka. Tandaan ko inyang, inyang itatang ko inyang yung mate, mete yung itatang ko kayong gamat ko, no? Abay, antabayanan ke. May pagkwento kami, manwala kayo wawali. May pagkwento kayong tatang ko. Kukwento ng tatang ko nung makananing mamamate. Na? Makananing mamamate. Nano yung panamdamanan ng mamamate. Hanggang niyang katatawlian, may nga siya pa nga, nga na ako makapagsalita. No? So, pangadike. Antat kay ko nang ke, okay, kamo, sakmalan mo kong gamat nga ako. Patse, bisakang mang. So, sakmalan na. Ang ganyang inyang mapatadjay nawa, sikmal na ako gamat, matalik. Sikmal na ako gamat, matalik. Ang kaya binili niya. Wala mo drama, pero totoo, wala mo drama. Ganyang mate. Yung ima ko naman yung mate, actually, inyang mate, ima ko, babantin kayo eh. Unang inyang bengi, bayo yung mate, ima ko, ining doktor may, bala mo, Sebiana na kami na minalalakban ng ima. No? Unang itambengi nga ito, may pagkwento kaming may kakapatad. Nga sabi ko pa, makanano kanini nga ako. Bukas na karano ng schedule ko. At so kanita yung Jubilee Cross kiniking San Fernando, Jubilee Cross. No? At kami ng pari at yung schedule pa pangumpisan. Yung schedule kong pa mangumpisan is 10 to 11, actually, 10 to 11. 10 to 11. 9 to 10. 9 to 10. No? Supposed to be 9 to 10. Inyang kay kanita, inyang kabukasan,
isipan ko yan ako, mag-absent na ako mo. Uling siyempre, yung man. O kagising, inya nga bak, bandang 7 o'clock o 7:30. Yung may gising niya yung mako, no? O na yung makagising na kami. O na yung man makapiblas. So, teka pa makapiblas nga na. Bagyan niya magsalita. O naman, biblas ko naman ano ko tsuko kaya nga ako. Wariti kang schedule nga na king katedral. O balo mo nga ako, daramdaman da kayo nga na. Daramdaman na kaming may pagkwento. Paboran mo na ita ako. Ay, haliyan, ali. Gampanan mo, ito ako bisang kain. O nang may paintakon, inyang supposed to be 9 to 10. Hanggang kung metong oras. O nang ining manalili ka na akong pari, di natang. So next thing kayang 10 to 11. No, 10 to 11. Inyang quarter to 11, minaw siya ining pamuna ka na lanayapo nga na. Bigla kayo nga na kaitang ebanghelyong may basangin anyang panabili ng Jesus indo na kining anak na. Bakit at pinabili ni? Balo ng Jesus nung nanong panamdaman ng induna. Balo ng Jesus nung nanong panamdaman ng induna, no? He was about to lose his son, or she was about to lose his son. She was about to lose his son. By this time, Jesus halos maging alune. Ipintago ng anak ng metong karing alagad, yapin ni John, no? Yapin ni John. Pepa ubayan, no? Behold your mother, behold your son. John, di ba? John the Evangelist, signify ne ding sablang talasal pantaya. Sisimbolo nala ding sablang talasal pantaya. Nabala mo mawari, Maria, pepay balane, king karing sablang talasal pantaya. Dapat ding sablang talasal pantaya, pepay bala nala kang Maria. Anya pin, Maria yang meging induna ning bayong lelangan. Maria yang meging induna ding sablang talasal pantaya. Nyapin bigla kay nga ganaka inyang sinabi ng makong ala da silbian mo la bala mo itang gimpanana itang tungkulan, no? Emo ko dedinan maging sumbagal, no? Silbian mo la ding dapat mong silbian. It's like silbian mo la ding dapat mong silbian. Uling Maria pepay balano ring talasal pantaya. Bala mo yung ngikit kong lerawa ng ima ko, no? Pining meto nga maragula misteryo king bieta mo. Ding kaya katamong ima, no? Without disregarding, of course, our Father, no? Ding tatang tamo, na kaluguran da katamo mo naman. Uneng mas connected tamo kareng ima tamo because minibatan tamo kayo. Ating mitatayid misa na aldo, no? Ay piningawasan tamong umbilical cord. Itang umbilical cord data, yung babiya sustansya king anak po tang atsyuta mo king se pupuna na ning Hindu, no? Itang babiya pamangan king anak, makatayid king inda, king ima. Itang awasan tamong umbilical cord ita, no? So, yan pinanakata, in closeness tamo king ima, psychologically speaking, mas deeper kesa keng connection tamo keng tatang. No, supposed to be psychologically uling minibatantang diretso king kay katamong ima, no. So Jesus kitang pinandita ita, no. Panamdamana nung makananong Maria, panamdamana yung sablang sakit, dinanas na ning kayang anak. Inganak na penamdamana naman ing panamdaman ng Maria. Penamdaman ng panamdaman ng Maria. Anya pepahubaya ni Maria, kang Juan, no? At Juan pepahubaya ni kang Maria, no? Ilang adwa, no? Pisan metong la, pisan metong. Anya pinana ing sakit patse pisan metong na ningima ampon ning anak, na ing sakit patsepisan metong naningima ampon ning anak, na halos maghil
itang pain. When pain unites mother and son, pain heals. No? It heals. It is healed and it heals. Mawuwuluya at manuluya. Ing sakit, mawuwuluya at manuluya. Anyapin, inyang tatangkupin, no? Ini mother ko mo naman, inyang masakit siya mother ko, ating kung tayo aldo, ating kung aldo makaya sign, ya kung magbante, no? Itang mo ngapisan me, patang ngapisan me kitang sakit na. My mother died of cancer. She died of cancer. Itang ngapisan me, may papasnoya. And there was a time na at ni kasakit ting panamdaman ng mother ko, no? Sasing-sing niya. May paintagon din na tangko, no? And apis mo, apis. May pasnoya. No? May pasnoya. Anyapin, in relationship, the relationship, no? The pain that unites a mother and son, it heals and is healed. Mawuwuluya, mipapasnoya, at mamiyang kapasnawan. Mamiyang kapasnawan. Mipapasnoya at mamiyang kapasnawan. At siya pinyanwari, ing milarawan kay katamong sabla. Imama Mary, yung kay katamong Hindu. Okay? Yung Hindu ning bayong lelangan. Anya, ikayo itamo mismo la ko nga pansen. Patsiyatyo tamong problema. Aliwa naman ni Jesus yung hausan tamo maralas eh. Hausan tamo yung Mama Mary. No? Yung Mama Mary yung hausan tamo. No? It is the motherly instinct. It is not because na di-disregard tayo Jesus. No, Luwaita. It is a natural instinct na ning tao. Pining paintunan mo itang Hindu mo. Ingindu mo yung pain. Mama Mary ang panintunan tamo. Anya po tang pagsistira katamo. Hindi nga aliwang sekta. O ba't bala mo closer tamo kang Maria kesa kang Jesus? Actually, there is no rivalry. There is no comparison of our relationship with Mary and Jesus. Because Mary becomes meaningful only because of Jesus. Anya, every time na makipagrelasyon tamo kang Mary, we always relate ourselves automatically to Jesus. No? They cannot be separated. They are inseparable. Mama Mary, ang po'y Jesus. You cannot separate the two. Mo sabing, mas kalukuran kay Jesus kaysa kang Mary. Mas kalukuran kay Mary kaysa kang Jesus. No, there is no rivalry. Huling pa siya sinabi mong kaluguran may Mary, kaluguran may Jesus. Pa siya sinabi mong kaluguran may Jesus, dapat kaluguran niya naman supposed to be Mary. Huling they are inseparable. Sangkap na lang ng kaligtasan, sangkap na lang ng kaligtasan, abelangkas na ng Diyos kay katamo. Sangkap na lang. Without Mary, Jesus will not be born. And without Jesus, Mary will be ordinary woman. Ordinary young woman ni Mary. Without Jesus. Nya, they go together. Nya, patse, magdebosyon ka kang Mama Mary, magdebosyon ka king kayang anak. You cannot separate the two. Loving Jesus is loving Mary. Loving Mary is loving Jesus. No? Because both of them, atin lang maragular role king istoryana ning pamagligtas ning Diyos kay katam. Nya, there is no comparison. Nya, ikatamo naman ngayon, which is natural, no? Potang lalo na itamong Katoliko, ay doon siguro andyan din kay katamong kapatad aliwang sekta. They also feel what we feel. But because of their doctrines na didegrade Mama Mary, no? Didegrade kayong istoryana ng kaligtasan na ng tao. Didegrade. Ang burid ay Jesus, si Jesus. Okay, no problem. But you cannot separate the two. Ilaring, ay pining maragul dang kamalyan ding aluwang sekta. Those who disregard Mama Mary, the dignity of Mary. Those who disregard the dignity of Mary.
I think they are committing a big mistake. Willing, these two are inseparable. Emo api kawani dining adwa. And not only that, it respects our human instinct. In human instinct is to go to the mother. Usually, it is the mother, no? Yang kikatamong ausan. Yang kikatamong, patang manasikit ka, ingin mo yung ausan mo. Not necessarily when we as I said, and bring sabihan pa siya, hinahus may Maria, linele may Jesus. No. E mo pwedeng pikawani. Ay, tindihan yung bring sabihan? Ay, tindihan nyo? E mo pwedeng pikawani. Calling Mary is calling Jesus. Calling Jesus is calling Mary. Having a faith in Jesus is having a faith in Mary. Because these two are inseparable in the history of our salvation. King kwentuna, king istoryana, ning kekatang kaligtasan, mo apikawani din nga dua. At there is no rivalry between them. And they themselves, ila mismo sigurado, elaboring piriribal tala. Elaboring, ay, dining katoliko, mas kaluguran day Mama Mary kaysa kan Jesus. I'm sure, Jesus will not like that. Sigurado nga na buring Jesus ita. Putang sasabihan tamong mas kaluguran, den katoliko mas kaluguran day Mama Mary kaysa kan Jesus. Uling makamama Mary lang, makamama Mary. I'm sure Jesus will not accept that. I'm sure Jesus will not accept that. Uling, when we venerate Mary, no? When we venerate Mary, at the back of our mind, there is always Jesus in there. At syuka rin ni Jesus. No? When we worship Jesus, Mama Mary is always there at the back. At syuang at the back of our mind. Sangkap na la, pikawani. And there is no rivalry between them. At ila may rival, I'm sure. Patang luguran tayo Mama Mary, matulay Jesus. Uling Jesus, kaluguran ni Induna. Kaluguran nung makanan nung inganak, kaluguran yung Hindu. Kaluguran yung Hindu na. Nya potang parangalan tayo Mama Mary, matulay Jesus. Matulayang matula bilang anak na. Yung kaya katamong human tendency, yung kaya katamong human way of thinking, mong sisira kitang relasyon na ita. Piriribal tala, dining mindu. It is only our human thinking, no? But in the divine knowledge, dining at mga rene, alalang rivalry. Alalang rivalry. Niya patse pinuri may Maria, pupurian may anak na. Patse pinuri may anak na, pupurian may Maria. Pupurian may Maria. Anya tala dapat pikakawani dining adwa, no? Maralasita mo, mumuna tayong hausan pa Mama Mary. And I don't think there is any problem on that. At inyam, huling, it is our instinct. Ay pinigkakatang katutubong panamdam. Patse, mena sakit ka, hausan may mamo. Oh? Inyang father ko, inyang masakit siyang patang baban. Kasi, cancer yan naman yung kaya matay ng tatang ko. Patang masakit siyang masakit. Sing-sing na, inda. Yan naman sabihan tatangalin, inda. Yung sing-sing na, inda. Hausan na imana. That is our instinct. That's how we are made of. Makanyang tamong may gawa. Because of that umbilical cord. And tuto, ing ima, kasi usually, lalong-lalo na inyang deng ima, ela pa mapangarap. No? Inyang deng ima, talagang imala mo, at sula keng bali. Anya pining kaya bening anak, kaya pining ima. Kanya very close siya keng ima. Makanya niya ka-close mo naman. No? Itang naturalesa tamo. So dining at mga reni, etala pikawani, they always go together. They always, inya pinila mismo naman, they really live together. Lalong-lalo na yung Mama Mary. Jesus, gagampananin kayang misyon, Maria, may kasan metong yaking kayang kasakitan.
king kasakitan at dadanasan ning kayang anak. May kisan metong ya. At may kisan metong ya naman king kayang tagumpe. Anyang Jesus, mirese king kayariana, tiki na imana. Tiki na imana. Yung pining assumption. Kan Jesus is this the ascension. No? Pepayta sa banwa. Jesus, imana naman, dela na banwa. Dela na banwa. Miyabela. Uling, mula pwedeng pikawani. Mama Mary, ang po'y Jesus. Nyaita mo naman bilang anak ng Mama Mary, ngunatang diling pagsantungan, niya pini Mama Mary. King nanumang kaya katang panamdaman. And we are right. Patang magdo sa tamo. Patang alatan mo. Patang kagigisan ng tamo, kapibabatan. No? Mahusta mo kang Mama Mary. Nung makanano na yung liguran ng kayang anak, nung makanano na yung inantabayanan at inabayan ng kayang anak, makanya nakatamong abayan king betamo. Anya pinakatamo, Papa Bran. So many miracles sa gawa ng Mama Mary. So many miracles, so many apparitions sa gawa ng Mama Mary. Banang ipasyag at paramdam kay katamo. Kaya betaya, kaya antabe tayo bilang kay katamong Indo. Bilang kay katamong Indo. Amen. Talakad tamo po. Ngayon makatipon tamong magmasusi, king fiesta ning nuan na Birhen Maria ning Dolorosa, kaganakan ing daki gimpanan ning Birhen, king pangatatag ning mistikong katawan ng Kristo, ing kayang Santa Iglesia. Adwanta king Ginong Dios, ing sablang kailangan tamo, banato paran ing kaburyana, kambi ng Maria, anting kikatang talatayid at talasaw. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Baning Santo Papa, ding sablang obispo, ding pari, at relihiyosa, at ding sablang Kristiyano, atuklasan da ing sikanan makatupad karing karelang katungkulan. Kapamilataning alimbawa ng Mariang Indun ning Santa Iglesia. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ni ing balayan mo. Banding sablang mamuntukan king gobyerno. Pagkapilitan dang apayiral ing kapayapan at makaganap mitmong katapatan king karelang katungkulan. Ipanalangin ta king Ginoo. Banding pakakalulo at ding magkakasakit, mabiyasa lang sumuri at makibat king kasakitan, akarelang daralanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Banding talaturo, king karelang pamipakalat belwan, king lugod at katutuan, kananla manalumpakan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Para kay katangan, itang memalen ning balayan Kristiyana, mabiyasa ta sanang tupad, mitmong kagiwan at lubod, king kaburyaning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming balayan mo. Gini Jesus, ing Birhen Maria, binyena ing kayang sarili, at ing sablang at yukaya, bansumoyo keka, king balang, king alang kupas a katapatan. Ibiya mo sa ke kami, igrasyang maniwala keka, kasing tatag ning depatana, bansumoyo ke at lugod keka, at karing paraming tao, anti mo ing depatana, kay kabaning biyena,
ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Kingamat mi darami, aining kekeng sarili, baboning altar ning gemi, pabanalan mo sa walang paninag, pangis na wangi, walang isipan at naptan, walang kaburian at kapagnasan, walang lugod at pakamang. Hinggamat mi daralami, aining kekeng sarili, baboning altar ning gemi, babanalan mo sa tuwan. Piparigan ng Diyos medan si kluban dulang kay kang kaya pantiga mingala kaya ang pangmike kalakay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. May purin Diyos, kapilan man. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggapi arapaning Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanin sa ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kikatami kasaplala at mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulo, tanggapan mo sana, king ikapuri ning kekang lagyo, ing panalangin at ayin ayang pang mikeka, kaniting pamiparangal mi, king nuan na Birhen Maria, kabang makatalakad siyang darame siping ning krus ng Jesus, binyeme ke kami, anting malugod ming indo, itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginume, Amen. ing ginamanatili ke kayo, At keka ang timori, itasyo laring puso yo, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayo yung ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulit yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang katlupos mayupaya kabang parangalan miya ing nuan na Birhen Maria. Mapalad siyang dili karing sablang babay ing malabirhen ake kang piniling maging indo ning bugtong mga anak king kayupayan ning banalay espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ng indo ning kekang anak at bait na antimong sala ning metoyato. Ulinita kambering sa blangkor ring anghel karin banwa. Darilit mi kekang ligaya. Len makebe alang tuk ng babe kapurian keka at ngamingang kakanta. Banal, banal, banal Panaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mit mo yung banwa at inyato, babwat, kekang ligaya. o sana kikatas-katasan. Mapalad siya yung daratang kilagyuning Ginoo, o sana kikatas-katasan. Ikapining banaloig bahay kayong sibulin sa blang kabanalan, ulinita ipanigapumi. Itugtog may ng espiritu, munti mo yung titipangambun kareting ayin mi. Ban pabanalan nalat para ke kami, gawa na lang katawan at daya, ning kinuming Heso Kristo. At tatandanan may pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ng biyan, naking pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape, pe pasalamatan ka, piraso ne,
At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anat kananye. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Kinuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan piya pasalamat kaya ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anat, minom kayo kaniti. Huling iting kalis, ni kanakong daya, indaya ng bayo, talanganggang tipan, kami bubo para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteo, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyangin ng kaganakan mi, o mapamakalulang igpa, ang kamatayan at pangasubli ng mebye. Darawon mi yake kaiting tinape ng biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ipepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Kami nga sanang may sulus-sulok yung katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami nganting metong ning banali Espiritu. Ganakan may o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap king mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco, kay kaming Papa Florentino, kay kaming Arzobispo, ting sa blong Obispo, Paria, Diakono, at sa blong susuyo king banala kapulungan mo. Ganaka mula naman yung kapatid ming minuna ng pepay nawag yung pikong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mula di sa blang mayang mo na beking pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karabat da pamagamit kayong bilang angga. Ban kambinin mo na Birhen Marindo ng Diyos, kambinin ng San Jose ng esposo na, kambinin mo na apostol San Agustin na kay kaming patulunan, at kambinin sa blang banal, ang bibiya kalugod-lugod kay kabaning panawon. Apuriyan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, pang mayupayang tuto, kakumling banalay Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod, king igpa, kari nga manong tiro na kay katamo ng Ginoo. Yung pamiti ka banwa, masambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay tisulipan ti banwa. Ingka kanan mi, king aldo, ibiya mo kay kami, king aldo ngeni. Ang patawad mo kay kami, ding salami kay ka. Anting pamamatawad mi, karin mi kasala kay kami. Ang kay paisawul king tukso, nunay kabos mo kami, king marok. Amen. Kabos mo kami kanakin sa blang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan, at may kabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kay kayong kayarian ating kayupayan, ating ligayo, manggaman, king alang-angga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Yaman sana babaligdan kay kaming kasalanan. Ngunit pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king adangangga. Amen. Payapanin ginuman tabes sa kapilan man kay kayo. At keko ang timurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Di Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yato, wala ring mayawos king apunan ng kordero.
Gunay ko rapat dapat papalaos keka, dapat kingking kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Huwag paming malugod,
Pasalamatan da kang alang likat, king sakramento ning alangang kang kaligtasan, agabat may pamang tinggap. Papakumbamaming ipanigapu, ikaming bigaganaka, king lungkot, panamdaman ning nuan a Birhen Maria, king lilong ning krus ng Kristo, asun dumisan ng kagampanan, ing tungkulan apigkatiwala mo kay kami. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Pangadyantaya po ngeni ing orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami lawan king COVID-19. Ape pasakit na at may kamateno karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo rin tao mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo, retang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. At pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang miyang unabiye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo na ing pakalat niting virus, at ing pakabus mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginoming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banali Espiritu, Diyos, manggaman, king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong o kabanal-banalan na yundunin Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili kaya kayo. At keko antimorin. Bendisyonan na kayo na may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, ibayo tamo ing matibe tamong debosyon kang Mama Mary, indo ng Kristo, at indo tamo naman. Salamat, King Diyos.